Milli Turmuş һәм дин 7-нче Бөтен Россия дин әһелләре форумының пленар утырышында катнашып чыгыш ясаган Иваново өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Юсуф хәзрәт Бибарсов һәм Удмуртия Республикасы Көньяк районнары имам-мөхтәсибе, Болезино районы Кистем авылы имам-хатыйбы Илмир хәзрәт Касыймовның фикерләрен һәм чыгышларын ишетик. Юсуф хәзрәт, менә сезне Ходай шундый юл белән җибәргән, туып үскәнсез. Пенза өлкәсендә, хәзер менә халыкка хезмәт итәсез Иваново өлкәсендә. Ничек килеп чыктыгыз Ивановога? Ну, Аллаға шükür, Фәрит Усманович Ләпин татар автономиясы җитәкчесе рәисе һәм дә дини назараты Иваново өлкәсенең рәисе. Без аның белән танышып киткәч, хаҗ вакытында да танышып киткәч бергә бер өлкәдән инде туу урыннарыбыз булганга күрә, Аллаға шükür, менә шундый тәкъдим белән миңа тәкъдим булды. Иваново өлкәсендә татар халкын, мәдәниятне, телне һәм дә динебезне арттыру, татар булган гадәт-горефләрен арттыруга чакыргач, менә шул тәкъдимне инде кабул иттем. Менә шуның белән Аллаға шөкер килдем, эш эшли башладык. Бер елдан артык әлендә шунда эш күрсәтәбез, бергәләшеп татар халкы белән һәм дә дин әһелләре, татар культур җитәкчеләре дә берсебез дә, барыбыз да бер сүздә, Аллаға шөкер. Ивановода татарлары дини яктан, мәдәни яктан нинди рухта яшәп яталар? Ничек әйтергә? Әгәр дә инде тиңәштерсәк, Поволжье регионнары белән, Казан регионнары белән, Татарстан регионнары белән, бәлким анда бераз заифрак та барды, ләкин карасак инде Россия күләменең үзәк регионнарына карасак, әлбәттә дә зур дәрәҗәдә. Чөнки үзегез күз алдыгызга китерегез, кара урыс арасында булган җирдә, менә урысларның инде мәркәзе, үзәге булган шәһәрләрдә, Аллаға шөкер, динебез дә яхшы бара, гүрләп бара, дингә безгә юл ачык, хөкүмәт ягыннан да юл ачык. Төрле чараларга да, күгәрәк өстәлләргә дә, хәтта университет рәисләре дә үзләре тәкъдим итә, төрле фикерләр безгә бирә, чакыралар. Университетларга да, мәктәпләргә дә түгәрәк өстәлләр үткәрергә, төрле чараларга да үзләре чакыра, һәм дә без инде, Аллаға шөкер, менә безнең өстебездә зур вазифа, ничек тә шул татар халкының һәм дә яшьләрнең инде. Менә ничек инде ул кемгә дә сер түгел, дин тарала бөтен җирләрдә. Шулай Ивановода да, башка булган Кавказ халкы да, урыслар да хәтта дингә килеп, аларны бөтенесен тәрбияләү кирәк. Аларның тәрбияләр өчен авторитетлы һәм дә зур дәрәҗәле белемле халык кирәк, яшьләр. Менә алар шуларны гына кабул итә. Аларның телендә сөйләшә белеп, аларның фикерен аңлашып, алар белән бер шулай менә яхшы булган юллар белән, яхшы булган методлар белән аларга динне аңлатып, үзебезнең культурабызны аңлатып, алхамдулилlah, кабул итәләр. Эшләр, Аллаға шөкер, яхшы бара. Менә относительно тиңештерсәк, яхшы бара, Аллаға шөкер. Вәгазьләрне кайсы телдә укыйсыз? Вәгазьләрне үкенечкә каршы укыйбыз урыс телендә. Чөнки основной контингент безнең мәхәллә халкы, Кавказ халкы, Урта Азия халкы булганга күрә, шуңа күрә без урыс телендә сөйлибез. Хәтта ничек инде кызганычка каршы әйтик, Ивановода булган үз татарлары да аларга җайлырак сыналар урыс телендә. Шуңа күрә инде без халыкның ихтияҗлыгы булганга, вәгазьләрнең бит аның максаты аны аңласыннар, йөрәккә ятсын, кеше файдаланып чыксын мәчеттә. Шуңа күрә ул безнеке үтә урыс телендә. Менә без әйтергә яратабыз һәм ул дөрес тә татарлыкны, милләтне, дин һәм тел саклап калган дип әйтәләр. Әйе, мин шул сүз белән һәм дә үзем дә шуның белән канагатланам, үзем дә шунарга чакырам, һәм дә менә кичкенә генә булган булса да тәҗрибәм, белемем ягыннан карасам да, мин әле хәзер генә менә Казан шәһәренә күп зияратлар кыла башлагач, татар халкының тарихы белән кызыксына башлагач, мин аңладым икән, чыннан да безнең мәдәниятебезне дә, телебезне дә, тарихыбызны да гасырлар буенча карасак, ислам дине саклап килгән. Менә илкеге булган шул гадәт-горефләрне дә хәзерге имамлар өстендә һәм дә бөтен әйтергә, мәдәнияткә игътибар итеш халык. Бөтен кешеләр, бөтенесе шул нәрсәне уртаклашырга тиеш безне белән. Һәм дә ничек әйтергә инде, дин белән генә, чөнки безнең бит ул айыру түгел, ярамый айырырга. Культур халкы башка, дин халкы башка дип алай айырырга ярамый. Айырмасак. Менә мәсәлән Ивановода безнең мисал өчен китерсәк, бик яхшы иттереп шул бергәләшеп бара. Әйе, бергәләшеп бара. Шул дин сәбәпле, ышанасызмы, шул дин сәбәпле менә кешеләргә
tatar tilinde söyleşkeş gene hatta küp halk tatarça yakşı anlamasa da mene şunday maturayıp şulay kulakların salıp tınlap nersedir üzerinin tuğanların işitken kübük şunday yakşı bizge hislerin de söylüyorlar Allah'a şükür. Mene şunday tizlik dünya barır halinde biz tiyişler yaşlar bizge nindidir şunday efektivni aybir birirge. Dinimizden de efektivnirek aybir yük. Çünkü din ol hitap kıla yönele kişinin akılına, kişinin ideologiyasına, kişinin yüreğine, kişinin sağışına. Mene şul nerse bilen biz inşallah. Mene bu benim fikrim hem de bu belki bulgan galimlarımızın, Tatar galimlarının fikri de şulaytır biz inşallah saklayacak biz dilimizni, milletimizni inşallah. Amin şulay bulsun. İzgirşigizde oңuşlar sizge. Bek zor rahmet sizge şunday mümkünçilik bergen üçün. Muhtaram cemaat çıgışımni başlar aldından hürmetli Rinat Zinuroviç, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin jitekçisi, anın yardımcıları, ruhsat etiniz sizge zor rahmetlerimni bildiresi kile şuşu şaranı uyuşturgan üçün. Hem de başka bizning baş ulu müftilerimiz, hürmetli prezidium, hürmetli hazretler, müftiler, imamlar, dinimizni yakşı ittirip alıp baruşalar, sizni İslam selamı bilen selamlayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yanı gasır taleplerin nişik jingip üterge tiyişmiz. Әлеге soravlarını medeniyetke hem dinge iktibarlı bulgan her kişi üz aldına zor sorav itip koya. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, arağızda en hayırlığız. Alar şuldur, kim dünya meşakkatlerin ahireti üçün kaldırmay. Hem de ahireti üçün, dünya meşakkatlerin ahireti üçün kaldırmay. Hem de ahiretin dünyası üçün kaldırmay. Mine nişik şuşu yan gasırda bizge şul balansını tabır üçün. Şunday zor soravga kimlerge son biz yönelerge tiyiş biz. Bäxetli bulur üçün kişi özü nişik tutarga tiyiş bu işirakta. Elbette de kardeşlerim, bu soravlarga cevap ezirlerge tiyiş hazırgı bizning bilimli, ihlastan üz işlerin alıp baruşu imamlarımız. Yerdemge alar tiyişkilerge, bizning yana galimlarımız tiyişkilerge. Şunu da indi aytisi kile kızganışka karşı bizning Tatar halkı arasında imamlar hem mullalar turunda hatta kiskin karaş da var. İmamlar meclisten mecliske yürüp, beliş aşap, sadaka gına jiyip yürüyler degen söz de şığa halk arasında. Әлеге sözler tik boş orunda gına çıkmay. Şundan da kaybir imamlarımız üz menfaatin kaygırtıp, finans maddi yağına iktibar etip, mahalle halkı arasında güzel matur cemiyet barlıkka kilüğün buldıra almay. İkinci ağırlık, ol bilim ne yaşlar, imam bulup işke kilirge aşkınıp durmay. Talantlı ukılmışlı yaşlarını yugaltabız. Elbette de mina gailem ne aşatırga kirek degen sözlerini yeş işitirge turu kile. Hem de alarının satu alu işine de kitüleri mümkün. Elbette, belki bizning devlet jitekçileri hem regionlardaki jitekçiler bu halga iktibar etse, bizning üst Tatar imamlarımız korkmuşa, halkka hizmet itüleri turunda biraz kaygırtsa, üzgerişler başlanır indi. İlmir Hazret, benim kistim oğlunda bulganım var. Şunday motor oğul, uzunçelikli oğul. Çünkü yanında köp kişinin familyası Qasimovlar. Mene bugünkünde kistim oğlu nişik yaşap yata? Elhamdülillah, siz kilip gitkesiga yangi meşit saldık. Mektepte müze işli Tatar tilleri okutular. Ağul yaşı, şaktığına yangi yurtlar salınıp gile. Hem indi ağulımız yaşar degen nık ümitli yaşayız elhamdülillah. Dini tavatırga tırışabız. Mene kalsa Utmurtçıdaki en tanılgan oğul diye aytarak gerek kistim oğlunu. Şolay bir tanılgan kişileri de kubanın. En tanılgan hem en zor Tatar ağulu. Neçe kişi var oğulda? Hazır indi ukalık bulmasa 8'den artık kişi. İşçi zilillep yurt. Halk dinge toplama. Allah'a şükür tartılar. Sonraki yıllarda ayuşa yaşlar da meşit geceli başladılar. Din sabahlarında geceliler. Nenilerge İslam dininin negizlerini iletesizler?
Masa küberek bara ekskursiyalar üstüne hem leksiyalar bilen. Mesela ben bugün çalıştığımda min aytdım, meşitte mahsus bağlar için ekskursiyalar uyuşturup, İslam tarihi ile tanıştırıp, Tatar tarihi ile tanıştırıp, hem de mekteplerge çıkıp mahsus dersler ütkərip. Yani meşitke kilgen bağlar bilen etügül, meşitke cilmeşi bağlar bilen de şunday işler yolunu taptık. Allah'a şükür, Udmurtiya Respublikası başka tibetlerden, kübüstü tibetler şunu da ayrılıp tıra. Bizde hükümet kişileri de, başka milletlerde kim güne buluna karamastan biz birden bulup işlerge tırışabız. Hatta buna hükümet kişileri tağın da nıgırak aktifrak işleseniz, tağın da xeyirler bulup kengeçlerin birip, türlü şarılar ütkər yardım etip, mahsus konferensiyalar ütkər, İslam konferensiyaları, bizde var mahsus ministerlik, milli işler boyunca köp tibetlerden diye bir yok. Hem de şunu işaretle birden kişi toplanan vakitte şundan da alga kitu var. İkinci yandan bizde tatuluk birdemlik Müslümanlar arasında. Bizde bir güne müftiyet, bir güne müfti, bütün meşitler, bütün imamlar şu bir müftiyet kabul sınıp. Udmurtiya jirliğe taralgan bulsa da mesela qaysı avullar tın yağında, qaysı kın yağında biz ona karamasın aralaşıp yaşayız Allah'a şükür. Bizning rayonda 4 saf Tatar avulu var. Bir tağın avul var, Qatnaş avul. Sınından var Yukaminski rayon degen. Anda revolütsiya xatlı 25'lep Tatar avulu bulgan. Uylap qaldı 20'lep meşit bulgan. Buna her bugünkü hallerin aların basına bilip bitirmeyeyim. Nol ing Tatar köp yaşayan rayon anda gumumen alganda halık hesabından Tatarlar 18% teşkil ete. Bu büyük zor показатель. Buna gumumen aytkanda alay bulgaçın endi bir 30'lap Tatar avulu kiminde bulurga tiş Udmurtiyada. Biz Tatar Müslümanları üz yüzü bizni yoğaltmışa, başka millet kişilerine ve başka dinler tutuşlarga da üz dinimizni tanıştırga tiyiş. Bu işini alıp baruna Udmurtiya Respublikasının müftiyeti de tip yönelişlerinin birisi bilgili. İjav şəhərinin Jamir məşidində daimi ekskursiyalar, hem türlü şaralar ütkərilə. Məsələn, İçki İşlər Ministerstvosu bilen müftiyet arasında tüzülgən maxsus kilişu boyunca polisiya xizmətkərləri için İslam dini bilen tanıştırı seminarları uyuşturular. Yaş bilgiçlər bilen məşiddə işraşının tip maksatı dinimizin ahlaki kanunlarını anlatıp, Müslümanlar bilen iş alıp bargan işrakta onların dini hislerini iste tutarga öğretü. Şunday şaralar türlü dinler vekilleri arasında dostane münasebetler unaştırga da yardım ete. Şunun misalı, uzgan yılının Kurban Bayramı gününde Respublikaz müftiyi Faiz Hazret Muhammed Şinşakarı boyunca İjav Udmurtiya Metropoliti Viktorin'nin İjav Jamir Məşidine kelip, Müslümanların gayet günü bilen kutlağı, müftiyetke dinara hizmetteşlik için rahmet xatı hem kıymetli gülek tapşırığı. Min imam hatip bulup hizmet ete targan, Kistim avulu Jamir Məşidinde de daimi rəvişte balalar hem ülkenler için ekskursiyalar uyuşturula. Uzgan 2015 yıl davamında məşidimizde 32 mərtəbə ekskursiya ütkərildi. Alarda 500'den artık kişi katnaşkan, şul isepten 350'si mektep yaşındaki balalar. Avul məşidinde bulu Kistimde bir gün dip atalgan etno-turistik marşrutka da kirtilgen. Şulay yok 4-5 klaslarda dinler medeniyetin negizlerin, yani основы религиозных культур и светской этики деген предметni öğrenüşü balalar için mahsus derslerde məşidlerde uyuşturula. Şunun için 2013 yılda açılgan Yana Gıybadət yurtunda İslam dini tarihine bağışlangan mahsus görgəzmələr uyuşturula. Kileşekte %10 yıllık tarihi bulgan eski məşidimizde İslam muzeyi aşı küzde tutula, Allah nasip etse.